Shisngi hadian baka jingtai ya ka yung do ba thoan ka bathama jong ka jala kala khalam na kamta ka bhapreng la ni kata ka center wing ya ka baratai ha ka dur jong ka dum na ni ka jingtai ka bapulun ka mitrum sajrong usyong knor ka yung do ba thoan ka jala ba met ba lengdo ulong mana kalyang jong ka high power committee la ni kalyang jong ka assembly kan wat ya ka daw tanrai manu bahaman chim jing ke clear halo ka jing khalam jong ne ka yung do ba thoan ka balatai thamai Bamen ba ola pen pau ya kani haka jalang bagino tok khobor haka arpula tarik ujamang arhajar arpuar hadin bolum ya ka jalang ka bakarki jongki engineer o kontraktor beri pe ya kede ka jingtai ula turu ban kalyang jong consultant lam chala ban poi la ban pe chakte ka jaka namar ba ula poi khamslam haka juko por ula turu ma kalyang jong u ula ber ya umtina ba ka jalla ki khot jaka high power committee bat ki gwi de ki khot begini jurep ya kate ka jingtai la chai ka si ka arp sautarik haka por khat bijia menstep haka juga poru ula ong bon jakren haka high power committee ma untong ya ka jing toket haka de baka jing toa jongga ka yeng do tho an ka blate thamai la ban ka hong ne baka yeng do tho an ka blate thamai kala khalam hinen ka sngi haka jing tai ka ba preng haka te ka yeng do tho an ka blate haka jing lot ka ba sispa supply klot tingka hapa mau engineer ki officer ki bade jong ka UD department jong ka building section ibadai paper ki badai ban jungo ya ka construction hang ta ya po ka assembly mai but mene hi ki dale ya ka ban jungo ya ka site chatai ha ka ba ngala pentibru ya u consultant number contractor alor kini ki but namal ka jing Pamla ban poi jong consultant hak por ka babiang ba poi stem tan janmin na ka jing delay jong flight na do Delhi shimla la ban let lang bar ki chatai de na kalyang jong ka officer jong ka di building kila let ban jong ya ka tamba kim pat la ban lap ya kan ko ka daw jong ka jing hap jong ka dom ki ban ya ban pe ba chwa kata na kalyang jonga la shine sap labu ya ka banit ban jungo daladi ban inspect daladi ya ka jingjot bat ka jing long jong ka ni ka jing tua Mr. Kharwi Biji support site bat ngala pentibru yo chief minister ban ni kat bat ya ki member bakit khot jong ka high power committee jong kanika building ke bakira sedang na do ko to por ko banin ko bala initiate speaker ha ko to por ha ka banin don kat la shine na ko ta jili jungo jong ya kanika ji hap jong ko do la khot langru ye ki officer ibadi pe ya katai na kalian jong ko department bakin ni kat kontraktor bak kumjuru ya consultant ubate ya designing jong ka construction te hak bamenta hi ne susno na ne jonga ba don tang akli ege kawai kala bandon ke jimba kala na kalian jong ka design ya ka construction ba kawai pat kalong kala bandon ke jinduna na kalian kontraktor hak ka pat construction ya ka design kalau muna kalian jong design associate consultant balet mau na ban declare la ka do ji duna hanta wana kalian construction part kalau muna kalian contractor bat ki monitor di ba pek ya ji tray hanta ya po assembly na kalian jong ahi na so ban ba waktu HPC ka parsong na sai inang simi ka ngin wat ya katulong jong kadaw manu ban hapan simi le dikri alo tani le tua jong le kado ta kalang ko ba kamada ka ba arpat hadin mangi lada panwat ikin ki baro pat bangin teng ya ka jing snai ya kani ka building de bandon da third party audit ha ka be de bat structure ka balada pishna ka ba khamjot
but ya kitu ki wing boro atli kamut ke left wing ke ba right wing lu kumjo ti hedin kata min sala ban pakat ke pat bagi nang yat kan ba ngin hap ban wat ya ka daw tenrai jong ke jing hap jong ka nika dum kabamut kandan ke kenhun tokit da kalong da kadang mo bodiru kabangin lap ya ka jing sisa kata kalong mo ngin hap ba tamba kan hap manbu igani hapo ka HPC lesai ha ka bangin sa ai ke briefing ni members with member ranto ba kinyo banyak berkat banyak berkat nama bakam don atwe don EUM kata building kebal design tai kat kumajin sutu jonga kajintip jonga kum lema amde technical nama kata ke building kalau highly kamu mde tum susnai don ka kalau ke technical kamu kajin nang jintip jo kible ki design ni kata kalau highly dalam ha ma kum kadi ke kerja structure kebal snada ke dom kami juga structure kuba, malu malah kau cuci kat bama, dan kami highly technical. Kamu buat engineer bangun malar, bangun malar langsung tu, lemdehi, lama kelak bisnis pak punya kurungan. Kajing dulu apa nak kajing hak nak jom tiga dum, kat no kajing dulu nak. Ang pala nasa sektor. Ba. Ya semua orang mana kalian juga harus ngalai keren buat udah konsultan berdesain ni kata structure. Bang mesti akan itu, mau ngatrai bagai ni kan begini bila penting kenapa? Kalau ban yang wala ada wan ujumai, nak kalian juga orang clear dia orang kata lele terkalong bakmat terkalong kejelengok kalau mentah balai bah kelam don jumai kaham kata kalau Tebak membak suatu akak juga jin krem kedum atau makawit angkat kelak kau lah. Tu kami ni makam dan kesukso mobil ngadu geram level. kata ngang soal itu. Nganom lah kalau very premature dia ngawan orang itu. Either design or construction. These two things only. Nganom pala badan light begini third party audit team in done ban one but ban investigate kita. Kedau jong kerja hati. Samanta ka jingkali ba kibro. Kami tu din na po na kalian juga department di khadi kata dah so they have the tender committee. They followed all the things. So will you raise this particular issue tomorrow in the high power committee meeting? Kata kalau kau pihak orang kita punya keren kita taruh dah. Tu kena nak macam blacklist ya kata company pak. Ladang ban orang yang bangin sena kumju untuk kamu bang along tangan so umkil. Lada di sabana ngono senaru kamu malam. Lada ala pelong ru ngafai kelak film be itu si mangga. Jika kamu lalong itu ban lek kata bat. Akaji sisa kayak ya smooth bar koi kajing lay ban monitor kajing lay jonga setai kalong ban pentikna ba kajing ya kajing te kajing penyak kakum lai. Macam ni jingkali ba piang ba kampiang kata design. Kakum kajing itu Ngam semua maka kambiang design. yang kita jingkali na. No ngakam on design. Please don't put Kani kan sawan lang na em sani pat ban pensisay. Aduh nalalap ya findings katanya selama lo kita mau orang ini. Okay in English. Ya. Adin Kajing tua jong katu kan mau tang kita kidau don dah semua. Lada orang pula don jumahan tu dek kata tu ngam dit nama don hi kau kum kata bandon tu. Kajing yo ihi katu kajing ha jong katu kalau ba katu kedum baru kum ke wan ha ya po. Jadi saya bisa ikan di pej dalam yang kemat, detail berkini lokal di lomba. Kadang kalau kajing semua jonga, kalau ngai semua tu ba indon tang atli, tang kita atli, kawai design, kumno senang, ba kawai penong construction, tang kata. Sahadin ka jingkalang jongli ka. Nak kata-kata ada batai detail mentang. Karena kalian number one, in find out ke A ke D, ba A, kandang ke third party audit. Kaban audit ia ke structure kabala letre left wing right wing ba ke central hall bangin pe ia ke central hall la kalong fit na bandang sna dia kaju ya kajin sna kan ya isa kamat kama swaban sna dem penting na ba kalong save na ko ban on ruang ni kendiat ba
Don Bok mo thank God at least lakum kamde benja tama ka ja ko pon minne ka arstel la ka ja ko min sni ka po badang tray kanungut yumet brio ki ban mensa dan ka ika banja kalau ka ika sosi pa patar long kawai lane subu la la sai hadin bot la han over ni shong session shong house tu la ka ja ko ka tu kundo kan lo ka kalau sosi pa Teso menu ban bakli kali ta jimjula. tang empat lah bandai yang ngawin pi yang late ban industry kalau very premature yang kalau kalau bakla yang ala dah asim no karena mentah iba utau bakla kamu there's no point man le sai for you non kam man itu ban na do monitoring baro na dong sedong department na kalian jong kontraktor bodeng benda itu war on time kakum ke bar chat ke bar labu jadi nak cuma kalau penting kena ya kata nama apa ni kuat no ya kawan yo ya tahu sudah kata kata role ke jonga ke bangala Hajinya kan do kalau ke bit ni bat ada day banyak mat sangat no kan simpon. nah kalian konsultan wala lagi om halar manu ko ngan hon hado bala na kata audit kena ai report Habede ni kadom di five Kadang kita kaji hapor bagi keren apa high power committee mensyuar. Kadang kita kod high power committee lagu itu kan not obdisen. Banam don ya kadom nomor wa kalau kias wa kalau kedisian yang kita. kata teman tip dah walau show Song scam jong kono no foundation la penyang bot kami bukan ngamdar ko kata komplain ba na kalian kontraktor unsur ong ire amno nakaliak executive engineer pun na men kata ke so step dunia un juba kata lalu udah kata lalu menyetui nah ini teman yang kata cinta terima ong ire Ada cinta ya dengan dia tidak bat kumpi kerana tuli kita di shop kontraktor bat kita. Batai ya begitu tentang tu way menapa UP ketua UP untuk komplain Bagi keren seperti mau shop kontrak tentang pio. kata kalau makanya di department makan pet nama dia maki kita le dengan nama nah peta ke construction ke dia punya kalau monitoring ke dia So kena ke third party mensuala bed ya kan design ya kan drawing nadong sedong dah ke IIT Roorkee ke minum ship shoot dah ke IIT Roorkee nggak mention IIT Guwahati IIT Delhi or whatever paket pet gitu Boleh menampi amun apa itu